Abacia mwanya muno makiria mwirori wa Inooro TV ni mwihoko wako ati muthenya waku no uthiete o wega ota wa guku gwitu na ni maundu maingi marikitie kuhanika thi ngima ona gwata bururi o witu wa Kenya maria marakuhutia we na nimo turikitie gukuhaririria no taramu wa gikiro kia iguru adoka gukumenyithia ni ria kwanjetika gitonga wa Wambui. Tukianjiriria ni ati muingi guku bururi-ini ni utaritwo bata wa kuhimbiria andu aria mena mawathe ngurani hamwe na aciari kwa kuhithaga ciana iria ciaciarwo iri na mawathe niritana rikitio thibitari-ini ya Maragwa hindi ya kuhingura ceceni njeru ya gutangira aria mena mawathe. Tabarira iria kuretwo igitongorio ni mutimia wa governor niwe Mary Wambui Kang'ata. Andu aria makoragwo na mawathe ngurani guothe bururi-ini ni milioni 3.5 na mabataraga kurumbuyo kuonio wendo na kunyitirirwo. Mutumia wa gavana wa Murang'a niwe Mary Wambui Kang'ata ni umwokoretwo akihe andu taya kiande gia kuririra nyitirirwo ni thirikari ya county hamwe na ikundi ingi na andu a wendi mwega kuona onao ni mari mwana toyo. At the age of 3 should not talk. Mwana kwa daragia. And that's where our journey started with these partners and to do therapies. It is quite expensive and that's why I took that initiative to make these therapy centers, and with the guidance of the county government and with the help of our county assembly. Utungata wa ciana na andu mari mawathe ni wa goro na nikio riu makite ceceni nya thibitari-ini itiganite Murang'a, Maragwa rimwe cia guteithiriria aria mena mawathe hamwe na kumahe indo cia kumateithia. Because these are 4 therapy center. The first one was in Kirwara, the second one was in Muriranja, the third one was in Kigumo, and today we have here in Maragwa. So I'm very delighted today to have the 4th therapy center, all through the county and our partners. Aciari angi aria mena ciana ciena mawathe ni matariirie mamwe ma moritu mangi maria mahitukagira. My son was born partially deaf. It took about 3 years of going back and forth to hospitals because he was not speaking at the beginning. Now by the time alikuwa nafika like a year old and something, we knew there was something wrong. As a first time mother at that time, I didn't even know where to begin and how to handle it. Nilijua Caleb wako na shida akiwa na 1.5 years because the boy was chaotic. Wakati mtoto anatambaa anachukua kila kitu akivuja. Na nilikuwa I was the first time, he's my firstborn. Alikuwa anavuja kila kitu akipatana na kikombe anavuja at 1.5 years. So hapo ndipo nilianzia safari yangu ya kutembea na yeye. Mubunge wa Yara David Sankok na wakiri Paul Kithaka nikionereria kiate ona ciana cia mawathe cingimenyererwo mundu no akure na atuike kiriendaga. We are created in the image and likeness of God. So if you want to know how God looks like, wewe angalia tu Sankok venye anatembea na swag, then you know how God look like, because it is God himself who told me he have created me in his own image and likeness. I'm a lawyer. I'm not yet an advocate, but hopefully this time next year I will be an advocate of the High Court of Kenya. And I'm also autistic. Gukiri uguo muingi guku bururi-ini ni uritio kwagaga guthutukania aria mena mawathe. Ngiribotera Inooro TV kuma Maragwa, kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Ni ngatho Victor Kinuthia. Tume Murang'a tuthira Laikipia kuria gicunji kia aikari ananyukie kaunti-ini ya Laikipia kiugite ni gigatabania mururungano muthenya wa Jumatatu tariki 1 mweri ukite kumenereria mihango ya waki wa kuiga keheri-ini arwaru a murimu wa Ebola gicigo-ini kiu mayuritwo ni matukuya. Aikari amaugite kurehwo kwa arwaru gukunina biacara cia ugendi iria ciihokagwo ni aingi matura-ini maya. Macewadia wa Muriithi nyahariria ripoti ino. Tauni ya Nanyukie iria yoikaine ta kiguciririo kia agendi bururi-ini na nja wa bururi niyo tauni iria kuratweka yendekithitio gwako kundu gwa kuiga keberi-ini arwaru a murimu wa Ebola aria mumite bururi-ini wa Amerika, undu uria wakiriirie na gutumura maruru kuri aikari makiuga muthenya wa Jumatatu tariki 1 makarurungana kanini na kanene kumenereria undu uyu. Tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, that is on Monday,
sisi wote tutatokea, na vijana tusitishwe na tusiogope, sababu haya mambo yote ni sisi yanatuaffect. Na mimi ninawaambia kwamba kifo cha risasi ni bora kushinda Ebola. Kwa maana already tumesikia quarantine ilisainiwa na iko hapa, na already hata wagonjwa walishaanza kukuja. Tunaomba wale wote tuko na Nyuki na Laikipia, siku ya Jumatatu, bila kuogopa mtu yoyote, tutajitokeza asubuhi mapema saa 1, sisi zote tukutane hapa Quickmart, kwa maana tutakuwa na maandamano ya kusema sisi quarantine hatuitaki, kwa maana imeharibu biashara zetu already, imeshaanza kufanya watu wengine wafunge hata mahoteli zao. Mayoreto ni matokoya na marakara aikaria ya mugite gwako gwa kundu gwa kuiga arwaru a Ebola kuingata agendi na gikiro kinene na biathara nyingi ibingo na nicio ciebokago ni muingi. Na Mande tuko Chojo, tuko Gagari Mande, hata kama kuna hiyo sikukuu iko pale, kama ni holiday, sisi hatutaki holiday, tutatokelezea sisi wote kwa barabara, tutadamana sisi wote, na kila kitu itafugwa hapa Laikipia kuonyesha unity yetu, sababu kama watu ni wagonjwa hakuwezi kuwa na maendeleo kamwe hapa Laikipia. Kwa hivyo tunaalika watu wote wa Laikipia, wacha tutoke manyumbani, sababu huo ugonjwa ukikuja hapa Nanyuki itaeneswa kila mahali. Mwingi uyu uriti atongoria ao gukanyitana nao kuonania urumwe, makiuria mwingi wa matura maria marigiceirie gukeumiria kanini na kanene kuregana na undu uyu uri urongoreirie kuiga muturire wa ugwatini. Sisi tumepeana ultimatum kama viongozi wa hii town. Tumesema tunapeana ultimatum na tunasema Monday asubuhi na mapema tutaamuka kujitetea, kwa sababu wale viongozi ambao tulichagua watutetee ndio walikuwa viongozi wa kwanza kukubali kwamba quarantine iletwe hapa. Lakini sasa ile wameona ati kwamba sisi jamii tumejitokeza, sasa wanaanza kuandika tubarua ati wakisema wamekataa. Tunawaambia pia Monday wao tunataka kuona mstari ya kwanza kwenda kupiga quarantine, na tunaambia sisi tutaamini kwamba hakuna quarantine wakati Laikipia base na viongozi wetu watachukua community leaders waingize huko Laikipia base, wapige perimeter wall yote kuhakikisha kwamba hakuna quarantine kama hiyo. Kuratweka mibango ya waki ya kuiga keberi-ini arwaru a murimu wa Ebola ni anjĩrĩirie kambeini ya Jesi Laikipia. Ngeribotera Inoro TV, Jetago Masi Wadia wa Mũrĩithi. Egatho Wadia wa Mũrĩithi. Na rĩo rĩtana nĩrĩkĩtio kũrĩ ya Kenya kũgĩa na ũigĩrĩrĩki wa kũiga thayũ na ũrũmwe. Nĩrĩo rugare wa ũteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 wambĩtie gwakĩrĩria. Macuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Makiaria hindi ya uruguria wa gikundi gia Voice of Kenya na kiria kirongoreirie kuhea Kenya mweke wa kuiturura na kuruta mawoni ngurani megemaine na guthingata thayo bururi-ini, anyiti itemi matiganite mubango-ini uyu maugite a Kenya mari na kibarua gia gutigirira miario yao ni ya kuhunjia thayo iditi ya gucogera ngui. Kuringana na muikariri giti wa komishoni ya urumwe na uiguano NCIC Bishop Kefa Umae augite ateti ni mambitie kambeini tene ndeto iria iracungiriria ngayukano ya muingi na mithingi ya kiuteti. We are hearing so much, especially from the political actors in this country. It's like campaigns have begun, and that one we leave it to the IEBC, because they're the ones that will give us the schedule and give us direction on the way forward. This is not the work of police alone. Honor is not the work of the clergy alone. Civility is not the work of government alone. It begins with me, it begins with you, it begins with us. Omae athiete na mbere na kurutira mukana ateti aria mekunyitikana na mahitia ma miario ya gucogera ngui na kuhurithania muingi, akiuga ni megutacukirio makinya ma watho. In this digital age, we have discovered the digital space is being abused and misused. It's the one actually that is causing the kind of disharmony, tension in this country. Mweneni wa KPLO Lumumba augite ungumania ni umwe wa maria marathoga thayu wa a Kenya. And we are thieves on an industrial scale in this country. And we celebrate them. We celebrate them in places of worship. We celebrate them in our communities. We honor them with national titles. It is because our hearts have not changed.
but powerful. We are asking ourselves a question. When we talk about peace, whose peace? And this is what we say. It is my peace, my right, my responsibility. Rungu rwa mubango uyu wa Voice of Kenya, komishoni ya NCIC maugite meguthie na mbere na kunyitanira na aria mari na itanya ria kuhunjia thayo guku muingi makiurio magie na uigiririki. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiarie. Ngatho Wacuka wa Kiarie. Na nigetha kuhitana na wikinae uria ukoragwo wihiriire icagi-ini cia tauni ya Thika, gikundi kimwe ni kiambikite mubango wa guthomithia andu ethi kothi cia moko cia ihinda inini nigetha kwiyandika mawira na kweherania na ciiko ici cia wikinae. Moses Gige niwe wina ripoti ino makiria. Kiandutu ni kimwe gia gicagi kiria gitigiritwo muno kumana na wikinae, no riu mbeu njithi aguku na iritu aria magiaga ciana gatene ni mambiriirie gwibundithia kothi cia moko nigetha gwithema na methugunda ma wikinae. Gitumi ugo tukorwo tugitarget kiandutu kana young mothers and young fathers, tukoraga andu acio ni ukoraga ni mara exposed na maundu maingi muno, ringi drugs, ringi mwiritu ringi ona ukonde ukinywa drug ukorwo ni exposed maundu maingi ma ukorwo ni ringi ni ona kimwiri ni ona mwana ni agia mwana ungi ukorwo ni mwana kiringi ni ambiri kuhuthira drugs, no ungi nyita meciria make omoni undu angika na moko make ni gukora mundu ucio ndanathie kwi mitugo iyo. Mbeu njithi aya magibundithio guthondeka mihuko na bahasha makihuthira maratathi. Ni maita maingi turakoragwo tutari na mawira ma kuruta, no tha ici ugo makoretwo magiuka ni tukoretwo twina handu mundu angihitha, so hata ukora inaweza kuwa imepungua. Indo nyingi ta kaki sugars cia kwa sokera sukari, snack bags, envelopes na cover cia mafuku na bado shoppings. Ona mutabania wa mubango uyu Charles Kemani akiuga tabarire ino ona ni rateithia guthaitira maria maturigiceirie, na ni turakombainite training ino na Thika prison na tukoretwo tuko thiko mugwanja turokite ku empower community guthomithia guthondeka mathathi ma cukari, bahasha, kaba cia mafuku, gift bag, box ya keki na product ingi nyingi cia eco-friendly cigiteithia our environment. Na bado we have been also recycling waste, recycle waste. Maratathi maitu mari magato ni marende guku Kiandutu tukamonia magato ni macio mari handu ha gucinaga magekira mai-ini magathondeka makara. Ino ni ceceni ya Inooro TV, Kiandutu, Thika, na ni njitagwo Moses Ngige. Ngatho Moses Gige ni undu wa ripoti iyo. Thiguku ya Madaraka mwaka uyu iria gatafanio tariki imwe mweri ukite wa gatandatu igakorwo kaunti-ini ya Wajir. Njega wa Wambui mwena ucio na igukorwo agiturehera maria mareyumiria kaunti-ini iyo. Reke riu tunyitanire nake atutaririe kuhana atia na muno makiria tabarira cia uthii wa na mbere iria ciukanitie na thiguku iyo. Ngatho muno mwiroreri wa Inooro TV uranyamukire mwe kwemwe kuma guku county namba 8 county ya Wajir kuria twikinyitie ni undu wa mabura ma thiguku ya Madaraka Day iria gakorwo ikitabanio muthi wa mwambiririo wa kiumia tukite, na ni tugukite guku niguo tukorwo twambite kwamba gukuhe maundu maria magikoragwo me guku county no, na ni hotete gukorwo ngigithiuruka miene tiganite imwe ya county iria kurite na gikiro kinene muno thiini wa gitaro giki kia North Eastern. Ta guko guo ni tukorirwo tugithie tuona uria barabara cikoretwo igigia kutuku na muthenya ite imwe ya kana ita undu umwe kana mawega maria magiukanaga na thirikari cia matura kuma riria gwagitwikire wiyathi uyu gikorwo gigitwarwo thiini wa thirikari ni ici cia matura, na toria thirikari ikoretwo igika igitwara mabura ma thiguku thiini wa county itiganite guku ni mawega maingi muno andu aya guku makoretwo magikiona u ati ona ithwe tumite gitaro gia gatagati turoka guku tukaga gwitikia ati guku ni Wajir amu kuma thibitari thukuru gwakwo barabara gwakwo mai gukorwo magigitambio thiini wa micii ya andu na angi magakorwo magikienjerwo mai ni maundu maingi muno makoretwo magikihota gukorwo magigiuka thiini wa county no, na ta haha ndi kurigana na aikari maranjira haha ni hamwe haha ria riu biashara igikoragwo inyitite thinga muno na gikiro kinene guku tauni ya Wajir ati itangikwira ndi guku waya gukorwo ugiciria hihi ndi mucii munene wa Nairobi kana matura marigicirie kana matura mangi kana tauni ingi thiini wa
bururi uyu wa Kenya na nikikorirwo gikiaria na andu guku manjira undu uria uramakenia muno ni gukorwo magigiakirwo kiharo gia kiriu kiharo kiria marauga nikio kinene muno thiini wa gitaro giki na ni undu matari mona makauga ni undu ukoretwo gikimateithia muno kuona mabura maya makirehwo guku county no rita ria mbere ni undu gikoretwo gikimateithia gukorwo magigikinyirwo ni tabarira cia uthii wa na mbere undu uria tugukorwo tugika mwiroreri ni guthie na mbere na kuriunga matura matiganite guku manjira tia gikuyu aingi makoragwo kuo no kwinao twagikorwo tukiakiaraniria nao na nitugikorwo tugikurehera riboti iyo mathaa mangi na oho andu aria ruingi muno ni Meru andu aria magikiumite kuri uguo hakuhi na gitaro gia gatagati ga bururi na oho kwina kabira nyingi no gikuyu manjira guku tiaingi uguo no nitugikorwo tugigithie na mbere tugigithiurukaga kamuria tugikinyite mwambiririo wa kiumia giukite tuone uria mabura maya magaikorwo magigithie na mbere ni gukorwo gigikurehera riboti ciganona no kwa ihinda riri reke nyambe gucokerie mwaro na tuigue andu iganona uria marauga mawoni mao megie mabura maya. Hamareta njitagwo Jamima Muthoni nimete Laikipia County ndiguko ajia ni undu wa wira biashara ti njuru o kugeria hapa na pale kwina andu mena matuka uguo maigite biashara cia mithemba mingi mira duka cia mai it's really nice because it's not just affecting one sector. Hospitality, of course, is the main sector. Education, being the theme, is the biggest one. Barabara, maji, stima, street lights ziko everywhere. Zilikuwa before, but it's expected kukuwa na improvement with this event coming here. Kwa kweli hii madaraka imeleta manufaa mingi hapa hivi Wajir. Kwanza sasa hii ukikuja upande ya kazi, yani kazi zimekuwa poa sana, unaona? Kama sasa hii kubeba juu unaona watu ni wengi wamejaa, watu kutoka huko nje wamejaa kujaa. Sasa tunabeba at least kazi imekuwa mingi hapa hivi Wajir. Na tumefurahia sana juu biashara imeinuka, watu wamekuja wengi, Kenya mzima imekuja huko. Na situation ya kusema ya kwamba accommodation imejaa ni ukweli, town ilikuwa kidogo, but we are managing the situation because in terms of like tuseme rental houses zenye tulikuwa nazo we have came together as managers of the hotels to ensure that we manage the crisis. Na kuu ni kuo mabura ma madaraka magakorwo magitafanirio ni ngatho Njenga wa Wambui na tugitigana na icio ni ati uthuthuria wa mĩĩrĩ ya ciana iria ciakwĩrĩire mutino-ini wa mwaki thukuru-ini wa iritu wa utumisi ni hindi urathie na mbere mocarĩ-inĩ ya thibitari ya Naivasha. Mwandĩki witũ Ben Kirui arĩ mwena ũcio na rĩu reke tũnyitanĩre nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũtarĩrie marĩa marathie na mbere mwena ũcio. Kirui, kama unanipata, yapi yanajiri? Naam, kila ambacho kinajiri hapa ni hali tu ya simanzi, vilio kutoka kwa wazazi wa wanafunzi 16 walioaga dunia kufuatia mkasa wa moto katika shule ya upili ya Utumishi Girls Academy kule Gilgil. Leo wale wazazi wamefika hapa katika shughuli ya kutambua mili, na vile vile ni mara ya kwanza hawa wazazi wanapata hiyo fursa ya kufika hapa kutambua mili ya wapendwa wao ambao waliangamia kutokana na kisa hicho ambacho maafisa wa polisi wanasema kwamba ilikuwa ni kisa ambacho kilitekelezwa na baadhi ya wanafunzi, na wanafunzi hao 8 tayari wamo ndani huku uchunguzi ukiendelea. Lakini kila ambacho tunashuhudia hapa ni vilio tu vya wazazi, ule uchungu wa mzazi ama uchungu wa mwana ni ajuaye ni mzazi. Niko na mzazi mmoja hapa, mzazi wa Nicole Michelle ambaye aliangamia. Wamekuwa mle ndani, wameweza kutambua mwili. Nitampisha aniambie ile hali tu ambayo wameambiwa na maafisa wa DCI hapa, na pia vile vile kwenda mbele ni kipi ambacho kitakuwa kinafanyika. Karibia niambie kama mmepata kutazama mwili, alichomeka kiwango gani. Najua ni hali ya uchungu mno. Tuko kwenye Inoro TV, kwa hivyo tunaweza ongea lugha ya nyumbani. Okay, niembe Tagwanjuke wa Mbimba ukete amanondo wa
kana karathomagira Utumishi Girls in grade 10. Twaukava tutwikire sebond, twekwa some bit of counseling, na twanavewa na vathi ya kuthie kuona Mary kou mochari ndari. Yes. Na pengine wale DCI ambao wanaendeleza uchunguzi huu ama utambuzi wa mwili na pia ule upasuaji wa maiti wamewaambia nini baada ya kutambua mwili? Na sijui mmepata kutazama mwili wa Nicole. Anani ya DCI ni matwetire nitovewa na vathi ya kuona Mary marekio uo meke Mary postmortem macoke marute samples ya DNA mathie makathime nikenda mavote kuthimanithia na cia aciari aria turarutirwo DNA goro, but tie as a family ni tuvotire ku identify mwiri wa mwana wetu Nicole Michelle, na maoni makwa ni monaga tondu ni tuvotire ku identify mwiri wa mwana wetu positively kana no atwitikirwe tuthie na mbere na mivango ya kumagarukia mwana wetu tondu tureshira ukamumagarukia na kugwetu muciembu. Koguo makona viva na meciria mau tureciria ta aciari ya mwana ucio no atukenere twera tondu uguo makuthii na mbere na gutwigira Mary na gutukorwa tuholdete maundu metu mengi tutegwika nundu wa undu ucio. Sitakuweka sana, najua wazazi wenzako pia wako pale na mko katika ile hali ya kuomboleza pamoja na kutiana moyo. Asante sana na nawaombea Mungu mpeweze kupata faraja. Asante sana. Naam, navyosikia ni wazazi ambao wako katika hali ya huzuni, majonzi, pia vile wazazi wengine pia wanapata fursa ya kuingia pale, na kuna wale maafisa wa Msalaba Mwekundu ambao wanasaidia familia katika kuwafariji na pia kuwapa ile faraja. Tunakuwa pamoja na wao wakati huu mgumu wanapo pitia kipindi hiki kigumu cha kutazama mili ya wanao. Manake kuna pia mili ambayo tunaarifiwa kwamba yaliteketea kiwango cha kutotambulika, na ndiposa sijui kama iwapo wamepata fursa ya kutazama, lakini zile picha tu ambazo tunaona ya wazazi wakitoka mle ndani katika chumba cha kutazama mili, wanatoka tu wakiwa katika hali ambayo ni simanzi, uchungu usiosemezeka. Kwa hivyo tutazidi tu kusalia hapa, tutapata fursa ya kuzungumza na wazazi wengine ndio tuweze kupata pia kutayarisha taarifa za hapo baadaye, lakini kinachojiri hapa ni hali tu ya simanzi ambayo pia nasi tunajaribu kukabiliana na hiyo hali ya majonzi na simanzi. Kwako studio. Asante sana Ben Kirui. Ucio ni mwandikitwo wa mohoro Ben Kirui ari mwena ucio wa Naivasha, na twagithie na mbere na gwituma ndumiriri citu cia macakaya kuri family iria itigitwo ni endwao na makiria aria mena nguraro rwa kimendithiria uhoni wa naihenya. Twambe twikirio hanini wathie kuraya ni turacokereria. Nyumba yaku finishing ya gikiro kia iguru na Heritage Mabati Mills. Chagura kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia shuma na elegant deca roofing tiles. Delivery ni free guothe bururi-ini. Hora 0709 368 000. Heritage Mabati Mills. Ni oi kuigirira guku fahari ni njigagirira. Eni gutire mundu tarenda gwaka guku Jujafa. Tarora uyu no uyu ni maneiba. Nagi no maroka. Na riu we ni wocereirwo. Guku ni Jujafa. O ndagika 15 tu kuma haria Juja stage. Mathukuru, mai, thitima na mathibitari cie guku. Na thogora ni kuma 499. Nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga. Tuhuria thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Makis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Feel at home. Mzae,
ugali na slap. Baadaye wekelee mzito. Jota, alo, ni mbaya. Dola ni vibe. Kitu shwari. Bidhaa bora kutoka Dola Group. Tarora, tarora, otugi wa kurea unyinge heire. Tarora, tarora, niugega giangoro ya komuthenya. Ukienda rwimbo ruru rutwike rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*281# no ririkane Inoro nikuo mucii wa aini othe. Goko bururi-ini ni county iriku ikuragia rosemary na gikiro kinene biu? Kiambu. He mirimu iri igumagira mumera wa rosemary. Kobutha meri, kobutha meri, no cio ngikugia kimuhuyo. Rosemary it's a shrub ungimirekereria ni nenehaga na riti nene ni wagire gukorwo gipuruna tupurunaga niki andu aria marimaga rosemary cia ginya export nigetha ndikarute mbego na ndikarute mahua. Ngatho ni guthie na mbere na gutwirorera atongoria matiganite kuma ikambaini maiketie mihwa yao iguru ria ngirimiti ya thirikari ya Kenya na thirikari ya Amerika wakaceceni ya kurigita arwaru a murimu wa Ebola aria ni raia a Amerika guku bururi-ini. Riria atongoria a kiuteti kuma gitaro giki mareganite na mubango uyu, mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa kui wa ndege Teresia Baika augite ceceni ino ya Ebola ya kuguna a Kenya amugutiuikaine kana murimu uyu ni ukuhutia Kenya. Mwangi wa Maina ari na riboti makiria. Atongoria ikiro-ini itiganite hamwe na mwingi mathiete na mbere kuruta mawoni matiganite iguru ria ngirimiti ya thirikari ya Kenya na thirikari ya Amerika ya gwaka ceceni ya kurigitira raia a Amerika aria magwatitio murimu wa Ebola guku bururi-ini. Seneta wa Makueni Dan Maanzo ni areganite na waki wa ceceni iyo na kuga hakorwo no muhaka yakwo bururi-ini ndiagirirwo ni gwakwo gatagati ga bururi ndiagirirwo ni gwakwo muhaka-ini kuria gutari na ugwati kuri muingi. Baada ya kupeleka Ebola into the middle of the country, as you know, dangerous disease, putting on the borders. Serikali iko na mashamba ya kutosha kwa border za Kenya. Wanda huko ndio mtu sasa kama alikuwa mgeni hapa Kenya akitibiwa anaenda kwao. Lakini hapana safirisha disease all the way from the border to the middle of the country. So that one Mr. President, we say no to Ebola in Kenya. Musilete Ebola hapa. Yuwa wanafunzi, yuwa walimu hapana. Mubuge murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Makueni hamwe na karani wa bunge yo maugite Kenya ndiagirirwo ni gwitikiria arwaru a murimu uyu gwati akorwo thirikari ya Amerika yo nyene yugite ndigwitikiria raia ao aria marorete murimu uyu wa Ebola gutonya bururi-ini wa Amerika. It's a no. Because we don't have the capacity for the biosecurity. So we are telling Honorable Minister C.S. Ndwale, God has protected us all these years and we cannot allow Kenya to go that road. It's a no. So the Secretary of State in the US was very categorical and he said that they are not admitting Ebola patients in the US. So who are we to admit them in Kenya? It's as simple as that. It doesn't matter whether it is in Uganda, it doesn't matter whether it's in Tanzania, but we do not want Ebola patients. And I want to thank the High Court kwa sababu jana wamefanya kazi nzuri na wakasema sasa no admission of Ebola patients within this country. Nake mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa ukui wa ndege Teresia Baika ni ateteire ikinya ria thirikari na kuria a Kenya kunyita mbaru ceceni ino na ati thirikari ni tacukitie makinya ma kuigana ma kugitira muingi wa Kenya kumana na murimu ugwati wa Ebola. The most important is that we should not see this disease as a disease for those ones, for those other countries. It can still find itself here. We have put measures in all entry points at the PS for Aviation and Aerospace Development
There's a screening at the airport, screenings at our border posts, our border points, any entry, so that we also keep our population safe from the disease. Mbaika tetirithiti ikinya ria Amerika gucagura Kenya ni uira muiganu ati Kenya iri na uhoti wa kung'ethanira na mirimu iria ugwati, na ati ceceni ino ndirakwo o uguo gutari mitaratara ya kiwatho na ugitiri wa ugima wa mwiri wa muingi ni urarumirirwo. So if a facility is being done here in this country, that is confidence even to the other countries that Kenya has all that we need to even help other countries globally and even in our region. So it's a good thing for us, and of course things do not just happen. There are protocols. No nyihu munene wa atungati ya arwaru aria mohegirire urigitini wa ironda iria ciaga kahinda kuhona. Ataramu o urigiti makiuga kuri na mwanya munene urabatara kunyihio na ihenya o uria kungihoteka. Maritia o hindi ya kigomano kia atungati ya arwaru thibitari-ini munene wa KU. Kigomano kiria kirehete atungati aya kuma mathibitari matiganite guothe bururi-ini makigeria kwenjera anja ya mathina maria magumeire ruhonge rwa ugima wa mwiri. Ni hindi ya kigomano giki Dagitari Anthony Kamau augite he bata ministry ya ugima wa mwiri kunyitanira na thirikari cia county hari kuheaga atungati ya arwaru mathomo ma mahinda kwa mahinda nigetha kugacirithia utungata wao. We want to hold a certificate that says, you know, I am doing your role. That's why we are very happy to partner with you as Radiance. I think we'll get more. The team where we are developing these training guidelines, because we need masters to start having a license. Today, as I've said, and the problem statement was limited resources. We are on the second floor, so stroke discussion here. So what did we find? And there, I know they are a bit bulky, forgive me for that. Hii ni huduma ya nursing ambayo ni mpya tuseme. Imeanza juzi lakini imeendelea haraka sana. Wanao ujuzi kama huu wanatakiwa katika nchi sana. Na tungehimiza serikali ione vile inaweza weka mikakati ya kufanya training ya wound care nursing ienee zaidi. Wapewe hiyo nafasi ya kuhudumia wananchi. Pia pesa itengwe ya kusaidia pia kuangalia viwanda ambazo zinaweza jengwa ili kuangalia hizi vitu vinatumiwa katika hii ujuzi ya kutengeneza wounds. Pia sana vitu ambazo tunaweza tumia hapa tumetengeneza sisi wa Kenya wenyewe, si vitu za kuleta kutoka nje. Kama research inaweza endea pande hiyo, isapotiwe, pesa iwekwe kwa research. Kwa hivyo nurses wamejitolea sana kwa hii kazi, kwa vile ni ngumu, washughulikia wa citizens ndio wakuwe na maisha yenye ni kama maisha ya mwananchi wowote. Unaweza imagine mgonjwa anataka kwenda sokoni, anataka kushughulikia watoto wake, lakini akona kinonda inanuka mbaya, hawezi maintain hali yake ya kujisaidia. Kwa hivyo ni area mzuri sana yenye nurses wanataka kujitolea zaidi waweze kusaidia wagonjwa katika kila pembe la nchi yetu. Anyititemi a mathomo kaunti-ini ya Embu ni mathundurite unyitaniri wa hamwe niguo kurwa na wongerereku wa migomo ya arutwo iria ikoretwo ikioneka kaunti-ini ino. O ni thutha wa migomo makiria 20 ya arutwo gukorwo yonekanite. Migomo iria anyititemi maugite ikoretwo igicangirwo ni arutwo kuhuthira thimu mari thukuru o undu umwe na uhuthiri wa dawa cia kulevya. Ni kumana na wongerereku wa migomo ya arutwo kaunti ya Embu anyititemi ya mathomo magite na gikaro cukuru wa secondary wanake wa Kangaru niguo kumbika mitaratara ya kung'ethanira na kutheria migomo yao. Utumiri wa dawa cia gutugugia meciria na utumiri wa thimu gatagati ka arutwo kigweto ta itumi iri racungiria arutwo kuvanga migomo.
Makiria ma migomo 20 arutwo nionekanite kaunti ya Embu na niguo kumirigiriria kuonekana ringi gwetikanirirwa arutwo mathikagirirwe na wingi niguo kuigwa mateta mao gukumiungururio ya gukinyira ndawa cia kulevya na thimu ikagwe mavinda kwa mavinda ni masukuru na unyitaniri na mvonge cia ugitiri. Kunji agikanyiriria bato banyitite mionthe kugwatanagira rita rimwe wa tamu niguo kuthikiriria na gukana ivonesia mathina. Still wana migomo ni iraretwo muno wana ni maundu ma bringing ya ciana kuria ciana ireretwo nundu wanayo ni iretete thina. Vanduriva Inoro TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis fundi. Nĩ ngatho fundi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ciringi milioni 100 nĩcio igaĩtwo irĩ kĩgĩna kĩa basarĩ ya kaunti ya Kiambu. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi akĩneana fomu cia kũhoya kĩgĩna gĩkĩ kũrĩ ma MC othe a wodi 36 cia Kiambu hamwe na arĩa marũgamĩrĩire ikundi ingĩ cia mwanya. Torĩa Charles Gĩkunga wa Kariuki aratarĩria. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ni arekereirie fomu cia kuihurio ni arutwo othe aria maikitie mahoya ma kugairwo kigina kia basarĩ iria iheanagwo ni county. MCA othe makiheo uigiririki wa gukinyaniria kigina giki. Kwa hizo bursaries tumesema mkienda kupatia watu wetu pia wakumbushe ya kwamba kwa hizo form tuko na forms zina qualify mtoto ambaye ataomba scholarship. Tuko na form ambazo zina qualify vitengo mbalimbali kulingana na shida ambayo mtoto wako naye ama familia iko naye. Tulisema watoto wengine unapata ni mtoto wa single mother hata kibarua hana. Huyo kama ako boarding fanya recommendation tuletee. Huyo tuko na mpango hapa tunapatia pesa ya kutosha, tuko na from 10,000 kwenda juu. Hizo scholarship tunapeana scholarship tunasomesha watoto na wengine hata tumeajiri hapa sijui leo wako wapi. Ambayo tumesomesha mtoto wanaanza mpaka anaenda anamaliza university kama tunamlipia. Kuringana na Wamatangi kigina giki riu gikinyitie ciringi milioni 100 na kigaitwo kuma kuri bajeti ya mwaka uyu wa 2016 murutwo agitanywo kuheo kuma ciringi 5,000 nginya 10,000. Hizi basari zetu ambazo mnabeba hizi fomu mkumbushe watu wetu huko ya kwamba tumebadilisha basari ya Kiambu. Sasa hakuna basari ambayo iko less than chini ya shilingi 5,000 kwa kila mtoto, na ndio hizo tunawapatia mwende mkapelekea watoto. CC wa githomo kaunti-ini ya Kiambu Ndagĩtarĩ Macenjagi akihe aciari mwĩhoko wa mũbango ũyũ gũtwarithio na ihenya arutwo matanaingatwo cukuru na kĩgĩna gĩkĩ kũgaywo na waragania na kĩhoto. Loho ndio hiyo. Kwa vikwazo tukaambiwa ya kwamba for us to be continue giving out bursaries there must be the intergovernmental agreement. Do we have the intergovernmental agreement in place right now? Yes, courtesy of the governor county government of Kiambu. So you can see the akiekewa kikwazo anafanya nini? Anaruka sawa sawa. So who are you to let down the governor down after all the efforts? And don't be told that those 280 forms are only for the rest of the financial year. Budget opens again in September. We are going to give more forms. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Muceke akiuga njumbe nĩ meharĩirie kũnyitĩrĩra na kũhĩtũkia bajeti kũringana na mendekithia ma kĩgĩna kĩa mwaka ũyũ nĩguo tabarĩra ciothe iria cibangĩtwo cirĩkĩrĩrio mbere ya maumĩrĩte kũrĩ mũingĩ kũmatangathĩra tabarĩra iria irĩkĩtio itĩna-inĩ rĩao rĩa wathani rĩkĩinĩkĩrĩra, kwa sababu zile gerwa zote zile shinda zote zilikuwa zimewekwa kwa barabara zote umetusaidia kama county, and that today we are here to give bursary forms again. Tunajua zile juhudi gavana umefanya na ili tukaweza kupata kuongeza bursaries, ya kwamba tumeona ile miradi yote ambayo umeweza kutushikia.
hando-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gĩkunga wa Kariuki. Nao arutwo thukuru-inĩ wa gĩbũrũri wa gũthomithanĩria kothi cia moko wa Nyandarua nĩ magĩte na mweke wa gũkũngũĩra kiumia kĩa ũndũire kũrĩa monanĩtie ũgemu wa ndũire itiganĩte cia bũrũri. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio hamwe na atongoria nĩ atĩ bata wa monanio macio nĩ gũkũngũĩra na gwĩtĩĩra ndũire ngũrani, o ũndũ ũmwe na gũthomithia arutwo mĩkĩre ya maũndũ matiganĩte hamwe na ũrĩa mangĩhũthĩra ngũrani ciao ta ndũire gwĩkũria na gũtarana. Mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi arĩ na riboti makĩria. Nyĩmbo cia ũndũire kuma ndũrĩrĩ itiganĩte hamwe na monanio mangĩ ma gũthomithania na gwĩkenia nĩcio ithamakĩte kwa ihinda rĩa thikũ inya thukuru-inĩ wa kĩbũrũri wa gũthomithania kothi cia moko wa Nyandarua. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ hamwe na atongoria angĩ nĩ atĩ monanio maya marĩ na itemi inene manyitaga gũthomithia arutwo ciĩgiĩ ũtonga wa ndũire ngũrani. We have seen great display of the cultural diversity that we have in Kenya and more so in these institutions, and our students have brought the best out of themselves. They've been able to showcase great talents and creativity, and more so they were very innovative even in the way they did their activities. Tigũkĩte nĩ tondũ wa nyĩmbo iria mauma nacio, tũtigũkĩte nĩ tondũ wa ona drama ĩrĩa yuma kuo, ona tũtigũkĩte nĩ tondũ wa marebeta, no tũgũkĩte nĩ tondũ wa iheo iria ayuthi aya marĩ nacio, tondũ ũira wa ma nĩ atĩ korwo ithuothe nĩ twĩkĩrĩre ũndũ ũyũ hinya wa kuona atĩ o mũrutwo kana o mũyuthi kĩheo kĩrĩa Ngai amũhete nĩ ahota gwĩtwarithia na mbere. Tũkoretwo na monanio ma kĩũndũire kuma ndũrĩrĩ iria ciĩ cukuru-inĩ ũyũ na iria ciumĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na nĩ twarĩkia gũthoma maũndũ maingĩ arĩmo na twarĩkia kuona atĩ thengia ya gũkorwo tumĩte thĩinĩ wa ndũrĩrĩ nyingĩ ithuothe tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Dr. Jane Gĩtaũ marĩ na abithaa wa gĩthomo thirikari-inĩ ya kaunti ya Nyandarua Dr. Pacomius Wambũgũ maugĩte monanio maya no mahũthĩkĩte kwarahũra iheo cia arutwo na ũrĩa mangĩcihũthĩra kũnyitithania mũingĩ. Matarĩirie bata wa gũkũngũĩra ndũire na mĩkĩre ya maũndũ kuma ndũrĩrĩ itiganĩte cia bũrũri amu nĩ ihotaga kũrehe mũingĩ hamwe ithenya-inĩ rĩa kũhũthĩra ndũire ici kũmagayũkania. It has been very exciting to watch various dances, traditional dances. It has been quite thrilling to see the various food cuisines by the different communities, and students generally have really learned a lot from each other. Iheo ici iria ayuthi menacio nĩ ikohota kũmahingũrĩra mĩrango ya gũkorwo mena ũthundũri wa mwanya tondũ ona mothundũri mamwe nĩ ũkuona nĩ mothundũri marĩ na njĩra itarĩ ya kawaida. Yale mambo ambayo tunaweza kufunzwa sasa katika elimu ambaye kwa lugha ya kimombo tunaita discipline ili kuwepo pia katika utamaduni. Ngiribota Inooro TV kuma thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Nyandarua gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nao bengi ya Cooperative Bank nĩ hetwo ngoga ya SME Bank of the Year gĩtaro-inĩ kĩa Africa, ngoga ĩrĩa ĩharagĩrĩrio nĩ ngwatanĩro ya mabengi ma Africa. Bengi ĩno ĩtambũrĩtwo nĩ itemi rĩao kũhũra njeki ahũri biacara a gĩkĩro gĩa thĩ biũ, ona arĩa marethaĩrĩra na njĩra ya kũmahe ngombo itaramahũmia, ona ningĩ mataro ma ũkũria wa biacara. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno Gideon Muriuki eranĩire atĩ bengi no ĩgũthiĩ na mbere na kũnyitĩra ahũri a biacara nĩguo gũthondeka mawĩra na kũrehe ũkũria gĩtaro-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Feel at home. Okoro, kwani wewe ni DJ? Mbona?
kuna venye umespain hizo chapo. Mzae. Ugali na slap. Dola ni vibe. Kitu shwari. Bidhaa bora kutoka Dola Group. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Below 1K free. Kibandas kichai na chapo so moja free. Dawa kwa pharmacy so tatu free. Kinyazi French feed punch free. Ukivuka tao salo za askari 30k 20 bob. School fees 50k 20 bob. Hardware 200k 20 bob. Gari kwa ya 700k bado 20 bob. Tuma direct bila story more. Free up to 1K 20 bob. Below a million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Muriega nĩ Peter Gichuki, Chairman Top Care Lands Kenya. Ithuĩ ta Top Care nĩ tũtigagĩrĩra atĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũrakwenderia ĩna ready title deed, na nĩkĩo wagũra Care na Top Care tũgwĩkagĩra transfer na ihenya mũno, title deed ĩgathoma rĩtwa rĩaku. Nawe ũtarĩ na mbeca ciothe warĩha deposit nĩ tũgwĩtĩkĩragia wake, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Tuna mũgũnda tũrakwenderia Juja 695,000, Joska Kaguda Road nĩ 445,000, tũcerera Roiro Town kana Rwai Plaza, kana ũtũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Every time I got into trouble as a child, I'd get yelled at. Wajiko, Kuja. I wasn't much of a player, but in high school they called me Zidane. At the age of 9, I beat my big brother at chess. And that's how Kamoni became Kamonski. In Form 1, I got the name Small Time, but that did not stop me. My teachers, they saw a leader in me. They nicknamed me Jara after Jaramogi. After becoming a proud dad of 3 girls, people started calling me Baba Girls. Kuna time nilikuwa na uyoyo mob. Manze mpaka nikaitwa mayoyo. To people backstage, I'm just Mzae. Wanafikiri sijui. Back home, I'm still Madenge everywhere I go. In my neighborhood, I'm just Shikona, the girl next door. Before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. But you might know me better as Nameless. But to the world, I'm Shix Kapienga. I'm your host, Churchill. And for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Train at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Twacokererio ringi na riu tuingire iharo-ini. Ngucanio cia ligi ya iretu cia muthako wa handball iria ciraingira raundi ya 10 umuthi kuria gubangitwo ngucanio imwe tu guku ingi igikiraririo nginyagia weekend yukite. Kirabu kia iretu ke NCPB kiria kirugamire na namba 3 gigukorwo gigetha mweke wa kwambatira na makiria iri gigucemania na kirabu kia Daystar Falcons cihanda thaa 8:30 cia miaraho. NCPB